I'm the answer to your every cry. So illusion for the way behind. I bring to you good news. Ngiyakubingelela mlaleli egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Nalamhla ke angikwemukele ehlelweni lwethu lokufunda incwadi yethu yemihla ngemihla. Lokungiye kwe-Rhapsody yemaqiniso lebhalwe ngumfundisi Chris Oyakhilome DSC DSCDD. Lamhla ke ngilwesine tingemashumi lamathathu nakunye enyangeni yakholwane ku-2025. Hallelujah. Sifundvo sethu salamhla sithi imisebenzi yethu leyehlukile kule minyaka leyinkulungwane. Livesi lekuvula silitfola encwadzini ya Isaya sahluko semashumi lamathathu nakubili livesi lekucala kuya evesini lesibili. Lithi buka la, inkosi iyawubusa ngekulunga, nebabusi bayawubusa ngekwemtsetfocotfo, nemuntfu uyawufanana nendzawo yekubhacela umoya, nencaba yekubhacela emagagasi, njengemifula yemanti ehlane, njengelitfundi lelidvala lelikhulu eveni lelomele emanti. Umfundisi uthi lo mbhalo wetfu loyingcikithi uprofetha ngale minyaka leyinkulungwane. Lengcenye yokugcina ikhuluma ngemsebenzi lowehlukile thina libandla lesitabe siwenda kule minyaka leyinkulungwane yekubusa lapho Israyeli atawuthatha indzawo yakhe eshashalazini. Lokubusa kweminyaka leyinkulungwane kwaKristu akusiko kwelibandla kwa-Israyeli. Pho thine-ke libandla sitawube sendani? Uyabuta umfundisi. Uyachubeka uthi kumfundisi, sitabe senta imisebenzi yetingilozi. Umsebenzi wetfu kulokubusa kwaKristu kule minyaka leyinkulungwane kwehlukile kunaloku labakucabangako labanyenti. Kutawuphose kufane naloku lokwentiwa tingilozi lamuhla kusikhonda. Ngalelo langa emaJuda ayawuhamba etibusisweni teminyaka leyinkulungwane letibonakalisa lemphilo emaKristu layiphila konyalo. Bese thine libandla sisebenta njengetingilozi letifika nyalo, tinyamalale, tiye etindzaweni letitsite kuyowenda imisebenzi letsite yekukhonda ngekutfunywa nguNkulunkulu. Kutabe kujabulisa kakhulu ngulesinye sigaba senkonzo. Hallelujah. Uyachubeka umfundisi uthi angeke sisebente ngebantfu setame kwenta imisebenzi yenyama yekuphatha njengebapristi. Cha, bapristi balawo malanga kuyoba ngemaJuda. Kodwa-ke singakefiki lapho kulamalanga yekugcina kule mizizu yanyalo uNkulunkulu ugadzeni kithi. Usinike umbuso ukuthi siwuphathe futhi ugadze ukuthi siwuphathe ngempumelelo kulesikhathi. Sekuthathe cishe iminyaka letinkulungwane letimbili kufika kulesigaba futhi inkosi igadzile. Incwadi yaJakobe sahluko sesihlanu livesi lesikhombisa kuya evesini lesiphohlongo lithi, asenibuke umlimi ulindzela sithelo lesiligugu emhlabeni futhi unekubeketela lokudze ngaso. Nani-ke beketelani, qinisani tinhlitiyo tenu, ngobe kubuya kwenkosi sekusonzele. Hallelujah. Lelesi sandza kukufundza kusiniketa sithombe lesicace kahle. uNkulunkulu umele sithelo semhlaba lesiligugu lekuyimphefumulo yebantfu. Nguloku lakugadzile kule mizuzu yekuvala kwesikhatsi selibandla, kungena lokukhulu kwemiphefumulo lebuya etiveni tonkhe. Ngako zuza imphefumulo kakhulu kunakucala. Emasimu avutsiwe, agcwele sivuno, futhi wena ungulesisebenzi lesithelwe kuwo yinkosi, kuletha sivuno setikhatsi tekugcina. Hallelujah. Asithandaze. Babe lotsandzekako, ngiyabonga lithuba lekukukhonda nekufeza injongo yakho kulamalanga ekugcina. Ngitinikela ngalokuphelele etinhlelweni takho. Ngilungisiwe futhi ngilungele kwenta longitfume kona ngekukhuthala, kwenta kahle kakhulu ngenjabulo. Ngisebenta ngempumelelo ekuphatseni lo mbuso losinike wona. Ngiletha sithelo semhlaba lesiligugu, sisalungiselela kubuya kwenkosi. Amen.
Kuqhubeka nesifundo sethu sitawufunza incwadi yaJakobe isahluko sesi-5 livesi lesi-7 kuya evesini lesi-8 kulo-ke lihumusho le-NIV, bese sifunza-ke incwadi yamateyu isahluko se-24 livesi le-14 kanye nencwadi yesembulo isahluko se-20 livesi lesi-4 kuya evesini lesi-6. Bese-ke mlaleli sesiba nehlelo lokufunza iBhayibheli ngeminyaka munye. Lamuhla-ke kufundwa incwadi yabaseRoma isahluko sesi-5 livesi le-12 kuya evesini le-21 kanye nencwadi yedihlabelelo isahluko se-52 kuya esahlukweni se-55. Bese-ke sesifunza luhlelo lwethu ngeminyaka lemibili. Sifunza incwadi yaLuka isahluko se-12 livesi le-13 kuya evesini le-21 kanye nencwadi yetikhulu isahluko sesi-6. Angithathele lithuba ke mlaleli ngibonge, ngikholwe nekuthi wena sisafunza-ke ubusisekile. Ngicela ke mlaleli ukuthi uma ngabe bowusengakayemukeli inkosi yethu Jesu, umane usho nanka emagama emva kwami uwasho ngenhliziyo yakho yonke. Haleluya. Thani Nkosi Nkulunkulu, ngiyakholelwa ngayo yonke inhliziyo yami eNkosini Jesu Kristu, indvodzana yaNkulunkulu lophilako. Ngiyakholwa wangifela nekuthi uNkulunkulu wamvusa kulabafile. Ngiyakholwa uyaphila lamuhla. Ngiyavuma ngemlomo wami ukuthi Jesu Kristu uyinkosi yempilo yami kusukela lamuhla. Ngaye nangeligama lakhe nginekuphila lokuphakade, ngidelwe kabusha. Ngiyabonga Nkosi ngikusinzisa impilo yami. Nyalo sengingumntwana waNkulunkulu. Haleluya. Siyakubongela ke mlaleli, nyalo sewungumntwana waNkulunkulu. Haleluya. Inkosi ikubusise.